megalayapost.news. Kalempung ilek ball meletip kum ke second Riboy Cup Championship 2025 melapelong dan kesenjuk kisah smash long Riboy District alayok bersedang no mentakasi ke Shipotri Kuala Lumpur Hamadan NSCA Paham menyokot Ligi Sport Club na Riboy District kilawan Malaysia mentah hak dari Kalempung. Hak dari Kalempung ilek kai lawan bersaki da ubak Meral Bonsim MLA Kanongpo kum ukongsen hak jingi don rengkat ubak Wan Prang Sumer asisten robak Shlong Paham Sim usamla Arstun Rendong Singi chairman kesenjuk kisah smash long Riboy District lembat kuih kaji ilek kai benengkong hak dari si kalau long pedeng ka umngai SC persyak ya ke mauding SC hak bahag kaji ilek kai kalau long kebai tenan berkebai khadbah malah bakut jong kaji kun ke mauding kalau lak ben pelim no ya ke umngai daar la kowe. Kami ketentuan kalau bangsa kita player kita style kita sedang style Riboy klaim dalam kam sim player lokal. Nama harga kiwi kita kita kiwi Jordan kajukan berbuat kata besar on hair player lokal. Baluga kali kajing hair player lokal ligi bagi kena di sama kita ni kesap apa senang kimla bangsa kita kesap bagi kita. Jadi nama kerana negara yang sejuk kisah sama senang ngir organize kenang ya kena kena Riboy Cup ada apa aila iki kun samla joka senang ba kinya permi iki rantan sai dibagi napa kusau jogi bantri kisah jogi sebar ba ka apa kalau berdora gi tu tau jong ki samla senang ki sama senang na go gi senang na go gi senang pan karena makanan dan syuk ketu ke baang ba dalam jamwe modingum la sa kamai la sidat ne modingum apa umai lah saya konsep kata kata nila ini berpundur ibu kita, bater orang tanah nyora, kalau kita kecing tu tahu, kata kecingnya tercemlang ikan macam, banda orang ada kecing ni bak kamjan, habis ni bak iblang kasalang kejungi. Dan kan sibun ki banta, sebab beli nak kerja sejuk ni bulu ibu mereka, teman tanggal nomor kepala berlukat, bak natip kuki player baru ni kam sokrai dan yang pelak posu. Jadi mata kena negara itu yang pun nak buat. Kita tournament kita dijual mencim bentar, ham slam suara, lagi nasional, lagi hampa Riboy, lagi sabar Riboy itu. Apunu bagi ju serentak, bagi sim bentar, lagi dilihat kaya kita ham tam je football. Agar hasil dia lene hejela lene harga kami Riboy gitu ni jadi kali kalau popular tam jadi ke football cakap kami yatim pak kami review so kena maka dia jadi kali ke bagila bagile harga no ke dekat dan bila kali ball apa badan ni dan bila kali ball applause school dan bila kai bol lawin dan bila kai bol wan ko kamera yin ayi jadi gue ini bila kai di belum popular dibagi justru tenat mah aduh kata bagi sokomen bakat Henry Boy kam syam lasadin atau bedi bagi jin bunyi yang kirangnya dia kai lalu player football di hukum mati hukum juru atau bedi bak kiwi disiplin ke activities dalam benda kiba ini ke atlet dalam benda kita lakukan basketball, lakukan cricket, volleyball dalam benda kita hati ini jadi lakukan dalam benda ki kungfu, karate kiwi disiplin kita pun Samla dan dia bercengang di bakat Riboy kalau kami di Syamla Sadin. Isau sorong bagi Samla ada dong bakat dia bercengang di Jupendang Burong ya Riboy District kami di Juni. Haki jenis sebentar di Kopher. Kalau benda haki jenis sebentar kalau benda dan benda Athletic Association KPI Riboy dan kawan ke kerdan ke bentuk kawan kerdan mahal
kami biar mereka berbuat. Adangin pai hagi tinggi sementara nak media game, kabaki pool, disiplin, boleh jukulong, kagayang ke sports department, ke soccer tu lah. Dan hagi di kesenam kepala dia ada pusau, itu mau. Riboy kawan baan, atau overall medal tani. But best athlete yang media games ada pusau ke riboy. Nawang kata, Yesus sarong bagi watla idang duna ya ki jakai lekai ki bobit tu bejuk. Kali itu saja. Infrastructure idang duna riboy. But they na kajin tercitong dong ikut samla gibi kidungi. Ay kami lekai. Bagi kilomit madru pagkapun sup yani bagin dawan ang sokat. Badai pendiang lo mardor yang dikai lekai. Bagi sukumen bagi itu bahaka bedi bagi tinggi lekai football. Sukumen lo sokat gelar ledep renang. Bagi dia yang artificial dog anti apa umuda. Bagi kam kalau sedang layak set benda. Pengakuan bangong. Bah hausnya area riu dan artio muda terter. Ibu bunyi pun samlan pening jomki. Niok menyediakan Ramadan artificial love kalau aku hidup di bawah Megalayapost.news